da svima poželim dobrodošlicu na kanal. Ja sam Larisa, ko što vjerojatno već svi i znate, i drago mi je da se širi naša mala zajednica. Način na koji ja radim je individualan sa klijentima, s time da ne radim klasične astrološke konzultacije, nego radim određeni vid coachinga. Budući da sam ja završila i energetske tehnike astrološke i na katedri za energetsku psihologiju na Kepleru, tako da ja mogu raditi s ljudima na osnaživanju njihovih života u skladu sa njihovim natalnim kartama. Onaj na moj najdraži dio posla zapravo je taj edukacijski, osim što imam školu i imat ćemo razne edukacije koje će biti najavljene. Način na koji ja radim je sa klijentom sat vremena i vidimo se jednom mjesečno, 3 uzastopna puta. Stvar je u tome da klijent shvati koliko on može i da se iz nekog problema sa kojim se javio napravi najbolji mogući obrat ili da on nauči kako će riješiti situaciju, ali prije svega kako da on zapravo vozi vlastitu energiju. Tu se koristi natalna karta, ali koriste se i neke karte povrataka, odnosno tehnike koje ja radim iz karmičke astrologije, prognostičkih tehnika i nekih energetskih tehnika poput duhovnih životinjskih vodiča, fiksnih zvijezda, meridijana tijela, rada sa čakrama. Obzirom na to kakva situacija je na tapeti, u skladu sa klijentom adaptiram određenu konzultaciju. Ono što je važno je da svaki čovjek koji mi dođe ima tu volju i svijest da želi uložiti nešto u sebe. Ja na konzultaciji dam okvir i izložimo situaciju i dam praktične zadatke. Znači šta se radi? Klijent sebe prati, sa tom bilježnicom dolazi na sljedeću konzultaciju koju zakazujemo kada prođe određeni mjesečev ciklus koji zajedno odredimo iz njegovog natala i dam određene praktične zadatke koje treba raditi sam sa sobom. To je jedan zabavan proces gdje se zapravo radi sam sa sobom, sa svojom kartom, sa svojom energijom. Ne diramo druge ljude, ne ulazimo u druge odnose, znači samo radimo sa vlastitom energijom. Tako da zapravo svi shvate da jedina osoba koja je zaslužna da oni budu sretni, da imaju život kakav oni hoće, su oni sami. I to mi je cilj. Tako da dobrodošli. Za sve informacije, prijave, želje i pozdrave dolje su kontakti i hvala vam još jednom i dobrodošli.